Dioklecijanovo rodno ime je Dio. Iliškog je podrijetla iz okolice Sala. Otac mu je bio oslobođeni Rom. Imao je uspješnu vojnu karijeru. Dioklecijan je želio postati car te je otišao kod proročice koja mu je rekla da treba ubiti Petra ako hoće biti car. Dioklecijan je u svoje slobodno vrijeme išao u lov ubiti Petra. Normalno ubijao je Hebu. No nije se ništa dogodilo. Stavilo se da proročica nije mislila na životinju, nego na čovjeka, Albera, što na latinski znači vetra. Kad ga je ubio, postao je car. Oprostite, od kad je vladao car Dioklecijan? Vlada je od 284. do 305. godine. S njime započinje razdoblje dominata, gospodara. Car ima neograničenu vlast. Dioklecijan je podijelio državu na manja upravna područja. Uveo je 4 vlašće, 2 vladara i 2 suvladara. Reformirao je vojsku, upravu i reformu. Bio je veliki progonitelj kršćana. Dao je ubiti svetog Dušana jer je širio vjeru. Zlatna vrata su glavna vrata Dioklecijanove palače u Splitu koja se nalaze po sredini sjevera i zidina palače. To je bio glavni ulaz. U rimsko doba kroz Zlatna vrata vodila je cesta na sjever prema Saloni, glavnom gradu rimske provincije Dalmacije. A jel postoje još neka vrata? Dobro pitanje, postoje još željezna, mjedena i srebrna vrata. Trenutno se nalazimo ispred hrama Jupitera, pored mene je jedna svinga i postoji još jedna svinga ispred crkve Svetog Ilije. Hram Jupitera je u blizini ulice Pusmelja prođen, a Jupitera su smatrali ocem cara Dioklecijana. Oprostite, čega su bile te svinge napravljene i koliko ih je bilo u? Napravljene su od crnog grafita i dolaze iz Egipta, a sve ukupno ih je bilo 2. Trenutno se nalazimo u podrumima cara Dioklecijana. Ovo mu je služilo, to jest ovi podrumi su mu služili za odstavu hrane. Glavne ulice su bile Cardo i Decumanus. Spajali su se u središtu palače na mjestu kojim se prema jugu pretvaralo glavni trg Peristelj. Peristelj je otvoreni prostor, ukrašen jonskim stupovima, povezani vukovima. Na Peristilu je ostalo očuvano 2 svinge od 12 pronađenih. Ta svinga jedina ima očuvanu glavu. Dioklecijanov mauzolej građen je u isto vrijeme kao i palača. Njegov sarkofag je uništen kad se kristijanizirao. Mnogi znanstvenici su smatrali da je mauzolej bio Jupiterov. Okay. So, did you like it here in Split? Well, for the first 5 minutes I'm here, yes, sure. Do you know anything about Diocletian's palace? Not until now. Oh, It's my first time here, so. Yeah, okay. Okay. So do you like it here? Yes, we like it very much. Do you know anything about Diocletian's palace? Yes, we learnt about it yesterday. What is your favorite thing here? We like the beaches and we like the palace Oh, okay. and we like the people very much. Thank you. Thank you. So do you like it here in Split? Yeah, I like Split, but O, nisam!
rodno ime je Diokles. Ilirskog je porijekla iz okolice Salone reci. Da idemo postati car, te je otišao kod proročice koja mu je rekla da treba biti vepra ako hoće postati car. Dioklecijan je svoje slobodno vrijeme ubijao veprove. Oprostite, od kad do kad je vladao car Dioklecijan? Da, i mene je to zanimalo. Oprostite, od kad do Teo, šta izvodi? Oprosti. Ok, ajde. Dobro, ajde. Akcija! Allora, Yes? ascoltiamo. Palazzi, Diocleziano. Si? Ragazzi, Ne kao vratam. Jos. Nisam snimala skroz, ajde. Trenutno se nalazimo u Dioklecijanevom... Trenutno se nalazimo u Dioklecijan. Podrumima cara Dioklecijana. Ok. Trenutno se nalazimo u podruma cara Dioklecijana. Podruma cara. Podrumima. Akcija! Action!